E whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au, alo maia o talo le solua. I tala tamua, e ono miliona wato e whaau popo e le malo e fesoa soani ai I food banks, a o tau ngā tāle soifuanga, ma o le afoi o le a uma le fesoa soani o lo upa uai le tau le suau, whaapele tau fe malanga I ngā lautele. O le whaasile silanga le mai le sui pāle mia Carmel Sepuloni, mai whaapeo se fesoa soani tupe e mo food banks o mai tutono o New Zealand. A o whai mai e mo vaenga umo le atunuu, o Aukilani, tai rauwhi tima Hawke's Bay, o le a mua manuia I le vaenga tupe o whailo mai, o na olo o fua I le toatele, ma le te le o le manao o iai. Whai mai se puloni o se fesoa soani mō mea ai ua toe au mai e le malo, o na o le taunga tā tele o le soifuanga o iai. Ma o le whaupoponga lea I le 2.5 miliona na whaailoa mai le paketi, le ana fofola mai le masina whaato a umatu. Te ena fo ele sui pāle mia whaamtalanga, e le ile leo na whaia fuanga le malo e tusa ma le toe whaau popo, a o lea whaato a tasi le masina, talo na fofola mai le paketi. Ua toe maua le ola tanga o le Ruapehu Alpine Lifts mō whaase e ngai le aisa I le neitau malulu, ona o le fesoa soani a le malo. 5 miliona le polo misi le malo a ngā I pūlenga o vaaya nei le kamupani, I le mai atu uina lo I atu I le vaia so tāluai. Lātou te sā I lia po o ai se e whaatau a ngā I le pisinisi whaapea na a seta, ona ua ngau. Whai mai le minister wa tina e whaitu malo Kiri Allen, o le sā o le malo le a whaatu pe le pisinisi, a o whaia whiutana inga e whaatau ese atuai. O le tausanga tāluai no whaelo mai ai le malo e le to iai se isi ana fesoa soani tupe, mo le Ruapehu Alpine Lifts, peitai, saunoanga le sui pāle mia Carmel Sepuloni ana nafi. Ona o le ua le ai lava se isi e tua I ai le kamupani, o le ua a apa mai ai le malo. Mai le pāle mia Chris Hipkins, tala noa mai ai saina ana nafi, o whaase enga nei I Ruapehu, o lo o te le lo na sao I le tamau ainga o le North Island. A o le mautono le whaitau se lau awa noa whai ngā luenga University to tonu a New Zealand. Ma ue reporti e le fesoa soani le malolo whaatali. O le soe whape whailo mai le malola na fesoa soani tupe, se I toe whaatu lai mai ai University a opa u mawalalo. Le whainu mera o whanau a onga ulufale. E le ngata I whanau a onga mai atunu umamau. I whaamau ngai whaapea fo I le pa u o le whainu mera o whanau. Mai to tonu o le atunu, ma e le whaingo fia I Pūlenga University, ma sa waile whaai unga o loo wa ai e vaea le whaitau se lau o tangata ngā lulue. O se mata upuna whaatalo sangai nai le toatele le malo se I fesoa soani ane I ngā luenga le toatele, o le a le toe maua. Tala le News Hub, o le fesoa soani tupe o loo tālia I le so, o le a maua mai fetu una inga o isi polo keti, ma o le a whaasafua mo le lua tausanga a o toe whaatulai mai University to tonu o New Zealand. O le whi au tā ua lava I le whai ngā malanga le pāle mia Chris Hipkins I saina. Wa toe ta tala whai to o New Zealand mo whi malanga I ngā whaavau mā lo ma o whi whaatawa inga fui. O lo ma mawhai le mawhau o le pāle mia. O le whiawhia na nafi na tūlau ele manui ai le whai ngā malanga Hipkins I saina, whaatasi e masui o le vaenga o pisinisi o lo o lātou malanga whaatasi. O polo kalame le whainga malanga o lo I inisi o whono tanga wha pisinisi le tau nei, ai ele I whailoa I mata I o saina ana nei. Ma o le ulua I taimi fo I leo le a whailoa I Hipkins, ma le peresiteni o saina. E lua wa ale militeli na o wha atasi le whainga malanga le nei, ma e wha apeo le tasi sa wha leo ina ne I aisa wha le tonu le wa asa wai le au, ma e tu wha atasia talafo, ua toe fo I anei au sitalia le wa le wha leo. O le malanga I o le pāle mio o New Zealand I saina, ua whai ai le taimi o lo vevela I le tau a Lucia ma Ukraine, ma o lo o tau mate lava ma wha atalitali pe wha amata e lango e saina lana uo o Lucia. Ma tala wha ai u, a whai ai toi wha a fo I lo to o lua I tonga, e ono vave umai ma lo uola. Saunoanga ne le tamaya ala moni langi o I o se tangata nofu mau I New Zealand, ma o lana nofu mau fo I leo o lo o wha lango I aile wha atalo sanga I no pepa nofu mau alo na whaletua. Tala le One News o langi e pola na wa ai, ma o le tausanga I lua fesful ma le fitu na mafutai malo na whaletua le e whai mai le immigration a New Zealand. E le tali tono se ulunga lii, I lalo tu la fono lo o ai mafutanga ulunga lii, e tusa ma le maitau le ofisa. Ua ta ua reporti le whaanoa no le tamai na ufai mai le immigration e le moni la mafutanga, mai mai le lo io lo tu mo le ulunga lii tonga, e le faufa ai unga nei le immigration ma ilona tali tonunga, e le o yaise malama anga I le vau le immigration a New Zealand, matangata Pasifika.
E le o fai ngofia I le lo ia whaapea le ulunga li tonga. Ai mai le sui o le immigration, e tali tonu o le alava na sa o lana whaai unga na whai. O le te ena o le visa no fo mau o le tina. Telefonala Radio Samoa. Manuel Tai au.